get a better life. Secondly, I already told you in July last year when we were unveiling this place that first of all it was a deliberate step. It was a deliberate step not to acquire land in Kololo, not to acquire land in Nakasero, even though we would have done it. We decided under the guidance of our president that we have been in the ghettos of Kamocha and we must look for land in another ghetto where the common people are. And that is why we decided to come here in Kavule, in Waise. So that is the symbolism of this place. And I'm glad that we have been able to transform this ghetto into this wonderful headquarter, which I believe is an example, not only in Uganda, but to the rest of Africa. Now, the other question, as Honorable Annyonnyodde said, people have been asking why we decided to build this and not that we had initially unveiled. Ladies and gentlemen, the initial plan which we unveiled on that day requires over 4 billion shillings to put into place, which is a lot of money which we do not have right now. But we decided that we should be able to use what we have to create something beautiful out of it. At the time when we unveiled this place, ladies and gentlemen, we only had 2 plots. One plot there and another one here. But like Honorable Museveni said, from last year, we have been able to acquire 4 more plots in this very place. At that building there belongs to us. We acquired it where the office of the president is. We were able to acquire this building. And we were also able to expand on the outside. Even this very building where we are right now, when we unveiled last year, we did not have it. It was not ours. So we decided to also buy this building and used less than 10% of the money that we would have required to build the other one which we had shown to you. That is because we thought we should be frugal but also have what we needed to get. So that is the explanation I thought I should give to you. The other point I want to make is to appreciate our president. As you all know, we have been using Kamocha as our headquarters for over 4 years, even under People Power. And that place we have been using it free of charge. We have not been paying for the land in Kamocha which belongs to our president. But more to that, the president has allowed us to continue using that place for NUP, for People Power, and we have decided that in Kamocha we are going to establish the National Unity Platform School of Leadership. So that is where we shall take our trainings so that comrade leaders can be educated in leadership and other aspects. So all the other departments, finance and administration, mobilization, the election management committee, organization and party building, policy and research, legal, media and communications, training, the head office will be here, although the training will be taking place there, and then arts, culture and sports, all of those departments will be here. And now that we have unveiled this place, we shall be open full every day to serve you, to serve Ugandans. What I can say is, this is your place. You're all welcome to come and use it. In a special way, I want to appreciate some people that I've worked with over time, and those, of course, apart from the president. Chairman Nyanzi, he has been very instrumental in the work that has been going on here, giving ideas and everything else. Comrade Nubian is seated over there. Comrade Nubian, we also have another plot of land behind the other office where we shall soon establish a studio so that the ghetto youth can come and sing revolutionary songs from that place. So you can see the office which has the biggest demand. So we should put it there very soon. And of course other leaders, I can't mention all of them. I want to appreciate the members of parliament. I also want to elaborate. People power. I want to also state, I've been seeing propagandists trying to say where did we get money to buy all this. These are resources strictly that are given to us that are allocated by parliament. That is why we did not even do a fundraising for this place. We have used only
those funds to establish all this. You all remember that NRM gets 75.5% of those resources. I don't know what they use it for, but NUP gets only 12.9% of those resources, and we've been getting it for only about 2 years. And this is what we've been able to use that money. Of course, in addition to the many things we do, our guests, as you know, the party has been having a heavy load, especially having to support families of victims of torture, of extrajudicial killings, etc., of helping political prisoners and all those others. So you can see we've been trying to remain accountable and transparent in the use of the little resources we get. I want to recognize you, Election Management Committee. Thank you for being very smart on this day. Those are members of the Election Management Committee, Mr. President, and our distinguished guests. Ekisooka twebaza nnyo Katonda okutuyamba olwaleero ne tutuuka ku milestone eno nga bwe mbagambye twanveringa kino ekifo omwaka oguwedde mu mwezi ogw'omusanvu, naye kirungi nnyo okulaba nti olunaku lwaleero tugulawo office. Era bwe twagulawo wano twalina plots bbiri zokka mu kifo kino. Twagenda mu maaso ne tufuna plots endala 4. Era tetwafuna plots ezitaliko kintu, wabula twagula n'ebizimbe nga kino kyennyini kye tulimu. Kyali kizimbe kya muntu, ekirala ennyumba gye mulaba naye twagigula ne tugula n'eno, ne tugula n'eyo ennyumba eri awo gye mulaba. Era omwo tugenda kubeera mu offices ez'enjawulo, naye tugenda kubeera ne projects ez'enjawulo omuli bannamateeka baffe n'ebirala bwe bityo. Nga bwe twabagamba bwe twali tulonkinga wano tugula wano ekifo, bwe twakisooka okirunkinga twetegeeza nti obaolyawo twalifunye ettaka ekololo enakasero oba awalala, naye nga tulungamizibwa pulezidenti waffe twasalawo nti tusigale mu ghetto. Etugamba tuve Kamwokya naye tusigale mu ghetto. Etugamba tetugenda genda nakasero oba awalala, katugende ewali abantu baffe. Mwatu kwe kulaba nga twajja wano mu ghetto e Bwayiise oba e Kavule. Ensonga endala, waliwo abadde beebuuza kiri ekifaananyi kye twabateerako ekyali kimu, lwaki tetwazimba ekyo ne tusalawo okubeera n'ebizimbe bino eby'enjawulo. Ekyo ekizimbe ba injinia bwe batubaliramu ssente zeetaagisa zaali mu 4,000. Ne tugamba nti mu kifo ky'okuzimba ekizimbe kimu ku 4,000 kati kusaawa zino nga tetulina ssente nnyingi, ne tusalawo waakiri tugule ebizimbe bino byonna tubirinovatinge, tubiredesigninge. Twafuna aba engineers abakabi, era simanyi chief engineer waffe bawaali Mwami Abudu Nyombi n'abalala, ne batubiredesigninga era bino ebizimbe abakulu bamaze obirambula, naye nammwe mukirizibwa nga tumaze wano ogenda ne mubirambula ne mulaba bwe biri ebyakabi ennyo. So sente ze twakozesa wano teziwera na butundutundu 10 ku buli 100 kwezo ze twali badde tukozesa okuzimba kiri ekizimbe. Naye era nga bwe tugenda mu maaso n'okula n'ekizimbe ekyakabi ekyo ekisingira ddala ku bino bye tulina wano, oba tugenda kiteekako, naye tulina n'enteekateeka ez'okugula ettaka ne tuzimba offices mu bitundu by'enjawulo eby'eggwanga. Njagala n'okwebaza abantu baffe ab'enjawulo abavuddeyo ne batuwa ettaka mu bitundu eby'enjawulo. Mr. President, nga bw'omanyi abantu ab'enjawulo baze nga batuwa ettaka e Kayunga n'awalala, era niyo tugenda kuzimbayo offices zaffe eza NUP. Ekisemberayo ddala nti njagala nnyo mwenna mwenna abali wano mwebaze President kubanga yatuwa ettaka lye ery'e Kamwokya, tubadde tulikozeseza bwereere ebbanga lino lyonna. Era teyakomyawo, yagambye n'okugamba nti ne kati ekyo ekifo tukyakirina tusobola okukozesa byonna okubeera nga tukikozesa, era tukyagenda mu maaso awo tuteekewo ettendekero by'obukulembeze e Kamwokya. Era mwebageto yuta abali wano kati mufunye chance tugenda kubeera n'essomero ery'obukulembeze e Kamwokya we tubadde tukolera emirimu gyaffe. Era mujja kufuna ne certificate munnange bw'omala okutendekebwa mu ssomero lya NUP ery'obukulembeze. Tugenda kuwa certificate
ovimbe. So ekisembera nebaziza mukulu chairman Nyozi Nibiyani n'abakulembeze abalala Modosi Ennyonyi n'abalala abadde batuyambayoko nnyo buli lunaku okulaba nga kino ekifo kifaanana bwe kiti. Mpozi ensonga ddala omukulu Nibiyani ali mu nteekateeka ez'okubateerako mu Yageto Youth studio wali emabega tulina ettaka eddala obeera nga musobola okujja wano mu likodinga ennyimba ez'abagenyi n'ebirala bwe bityo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power. Thank you, the Secretary. Can I clap for him?